Bulevarom kroz istoriju. Mnogi naši sugrađani možda ne znaju da je bulevar kralja Aleksandra nazvan po kralju Aleksandru Obrenoviću. Taj bulevar, jedan od najlepših u Beogradu, dužine 7,5 km, druga je ulica po dužini u našem glavnom gradu. Bulevar je danas poznat po zgradi Ustavnog suda na uglu sa ulicom Kneza Miloša, ambasadi Češke, crkvi Svetog Marka, zgradi Pravnog fakulteta, restoranima Madera i Lipovlad, Cvetkovoj i Đeram pijaci, hotelu Metropol, parku Tašmajdan, u kom se nalazi zgrada Seizmološkog zavoda, studentskom domu Kralj Aleksandar, zgradi Elektrotehničkog fakulteta, zgradi Univerzitetske biblioteke, spomeniku Vuku Stefanoviću Karadžiću, kao i prvoj podzemnoj železničkoj stanici u Beogradu. Nema ulice u Beogradu u kojoj se nalazi tako mnogo značajnih institucija i građevina. Na mestu na kome se danas nalazi bulevar postojao je drum još u starom veku, uvek značajan jer je bio veza Srednje Evrope sa jugom kontinenta i Azijom. Zvao se Carigradski drum i počinjao je na današnjem trgu Republike ispred Stambol kapije koja se nalazila između spomenika knezu Mihajlu i Narodnog pozorišta. Put su koristili Kelti, Rimljani, Huni, Goti, Vizantinci, Avari, Sloveni i Turci. Od Terazija do Vukovog spomenika s desne strane bili su rimski grobovi, pa su graditelji velikih zgrada na tom potezu početkom prošlog veka, kopajući temelje, nailazili na rimske sarkofage. Za Turke ovo je bio carski drum, koji je Beograd povezivao s prestonicom Otomanske imperije, a po oslobođenju Srbije, pre izgradnje železnice, bio je glavni trgovački put u zemlji, na kom su postojale takozvane mezulane za smenu konja, koje su se nalazile na istim mestima od vremena Rimljana pa sve do kralja Milana. U Malom Mokrom Lugu, Boleču, Grockoj, Smederevu. I tako sve do Carigrada. Mnogi Beograđani ne znaju da se na mestu na kom se danas nalazi Tašmajdanski park sve do 1866. godine nalazilo Varoško groblje. Groblje je bilo van tadašnjeg Beograda jer su njive počinjale s desne strane današnje Takovske ulice gledajući prema Dunavu, a ulica se zato tada zvala Ratarska. Na mestu gde se danas nalazi Narodna skupština bila je Batal džamija. Na mestu današnje Češke ambasade kafana Valjevo, poznata po tome što su u njoj sedeli lekari, jer je na suprotnom uglu bila Marićeva apoteka. Pored apoteke vodio je putelja ka groblju i tu je počinjala fišeklija, odnosno radnje u kojima se pravio i prodavao barut, a koje su vodile barudžije, koje je iz grada tu preselio knez Miloš da ne bi od baruta stradali varošani. Staro groblje nije bilo podeljeno na parcele, već je imalo mnogo uskih ukrštenih staza obraslih žbunjem. Deo groblja prema Takovskoj ulici pripadao je katolicima i luteranima, a na uzvišici prema sadašnjem Seizmološkom zavodu bilo je groblje za vojnike, davljenike, samoubice i nehrišćane. Na fišekliji su dućane izgradili i jevrejski trgovci starim stvarima, takozvane telalnice svake vrste, pa je tako bulevar bio prvi veliki buvljak u Beogradu. Buvljak se prostirao do mesta gde je danas Pravni fakultet, a tu je počinjalo trkalište koje je vodilo do Vukovog spomenika. Iznad tog mesta bile su tramvajske šupe i to je bio kraj Beograda gde je počinjala otvorena priroda. Na mestu gde je sada studentski dom živeo je jorgandžija Laza Mitić. U sred voćnjaka i sve do 1910. godine nije imao komšije.
Tek posle Prvog svetskog rata počinju da se grade velike zgrade ka Cvetkovoj pijaci i tako ova ulica postaje veliki bulevar koji je bio kaldrmisan i zasađen lipama, a trotoari su bili popločani velikim kamenim pločama. Buvljaka više nije bilo, mada je na bulevaru još jednom bio buvljak i to 90. godina prošlog veka u vreme sankcija. Tako se bulevar menjao i razvijao onako kako se razvijao i širio Beograd, a istorija ovog druma, koja počinje u starom veku, istorija je Srbije. Možda zato, iako danas u našem gradu postoji mnogo bulevara, samo ovaj jednostavno zovemo bulevar sa velikim B.